Danas ćemo govoriti o dešavanjima u opštinskoj organizaciji Srpske napredne stranke u Vlasotincu, ali ćemo se malo dotaći i lokalne samouprave. Mada o radu lokalne samouprave ne možemo mnogo da govorimo, obzirom da sem iznošenja gomile neistina i bahatog ponašanja čelnika opštine koji ima pune stupce medija ovih dana, ništa drugo nisu uradili. Sve vreme trenutna vladajuća koalicija bavi se Srpskom naprednom strankom. Naime, koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom strankom, ali i koalicionim partnerima Srpske napredne stranke na republičkom nivou, Novom Srbijom i Pokretom socijalista, pokušava da obezbedi podršku za svog kandidata na unutarstranačkim izborima u okviru Srpske napredne stranke. Aktivisti ovih stranaka, a po nalogu predsednika opštinskih organizacija Socijaldemokratske stranke i Nove Srbije, ovih dana na terenu učlanjuju svoje proverene članove u Srpsku naprednu stranku sa samo jednim zadatkom, a to je glasanje na predstojećim stranačkim izborima u okviru Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka u Vlasotincu deluje kao opoziciona stranka i svi koji u ime naše stranke učestvuju u radu lokalne samouprave rade isključivo u ličnom interesu, suprotno instrukcijama organa stranke, kršeći stranačku disciplinu i takvo ponašanje će sigurno biti sankcionisano. O tome svedoči i činjenica da je 11 članova stranke zbog takvog postupanja isključeno iz članstva Srpske napredne stranke odlukom izvršnog odbora stranke na poslednjoj sednici održanoj 20.2.2015. godine. Ja ću vam sada pročitati tu odluku i obrazloženje. Naime, isključuju Srpske napredne stranke izvršni odbor na sednici održanoj 20.2.2015. godine donosi sledeću odluku. Isključuju se iz članstva Srpske napredne stranke Goran Mitić, Đorđe Jovanović, Gordana Dimitrijević, Snežana Milojković, Dalibor Momčilović, Biljana Stojanović, Miodrag Gavrilović, Vladica Dimitrijević, Mileta Janićijević, Miroslav Jovanović i Dragan Spasić. Naime, u datom obaveštenju stoji da se radi o pojedinačnim aktima za koje je predviđena sudska zaštita i da bi izjašnjavanje Ministarstva o zakonitosti donošenja istih predstavljalo mešanje u nezavistan rad sudova sa ukazivanjem da treba sačekati ishod sudskog postupka pred Upravnim sudom. A mi imamo i već jednu presudu Upravnog suda koji je poništio rešenje o razrešenju članova opštinskog veća. Tako da je ministarstvo jasno naznačilo da se neće mešati u rad sudova, da je potrebno da sačekamo odluku suda o zakonitosti te sednice, a sve ono što se dalje iznosi u javnost da je sednica legalna i legitimna, to je samo tumačenje onako kako nekome odgovara. Ono što je bitno da pre nego što citiram, odnosno pročitam ono što oni napisali, ministarstvo je dalo mišljenje da u Poslovniku o radu Skupštine opštine Vlasotince postoji pravna praznina, odnosno da nije na izričit način određena procedura razrešenja i izbora predsednika opštine nakon konstitutivne sednice i primjenom jezičkog tumačenja odredbi Poslovnika pogrešno zaključeno da se predlog za razrešenje može dati i na samoj sednici Skupštine, što sigurno ne ide u prilog pravnoj sigurnosti i što sigurno ne bi bio zaključak ministarstva da je primenjeno logičko sistemsko tumačenje pravnih normi, jer, kao što pravnici vrlo dobro znaju, jezičkim tumačenjem se samo u retkim i vrlo jednostavnim slučajevima dolazi do jasnog i preciznog značenja pravne norme, a često da norma ima više mogućih značenja. Kako iz sadržine vašeg zahteva proizilazi da je protiv spornih aktata Skupštine pokrenut postupak pred Upravnim sudom, potrebno je sačekati ishod sudskog postupka. Pri tome treba imati u vidu da su sudske odluke obavezne za sve i ne mogu biti predmet van sudske kontrole saglasno članu 145 stav 3 Ustava Republike Srbije u skladu sa članom 3 stav 2 Zakona o uređenju sudova. Također u postupku koji se vodi pred Upravnim sudom ispituju se i primjena zakona o opštem upravnom postupku. Dakle, iz ovoga možemo zaključiti da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave čeka odluku Upravnog suda
Jedna odluka je stigla, dakle, uvažen je tužbeni zahtev članova veća Predraga Miljkovića i Sokola Stojanovića. Očekuju se odluke suda i po svim ostalim tužbama i na bazi toga će verovatno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave doneti neku odluku, odnosno uključiti se u preispitivanju odluka Skupštine opštine Vlasotince od 29.11.2014. godine. Ja bih se samo malo na kraju osvrnuo na rad lokalne samouprave, jer su i u tom delu izneli neistine da su za 20 ili mesec dana više uradili nego bi za 11 meseci, što nije tačno. Ja ću samo navesti nekoliko primjera da su posle moje smene krenuli u asfaltiranju ulica u Vlasotincu. Jedna od tih ulica je ulica 1. oktobar, koju su asfaltirali u decembru, krajem decembra meseca, noću u 2 časa posle ponoći, znači 2 časa ujutru, i posle 3 meseca, evo kako izgleda asfalt ulice 1. oktobar, koji je to kvalitet izvedenih radova. Ja ću vam podeliti posle ove fotografije, a mogu da vam pošaljem elektronskim putem da ih imate u svojoj dokumentaciji. Dakle, samo da se zna kako oni dobro rade. I ja bi svaki njihov rad da je dobar pohvalio, ali ovo stvarno ne može da se pohvali. Da su rešili problem javnog komunalnog preduzeća Vodovod, odnosno da su našli mogućnost vraćanja duga za utrošenu električnu energiju od 30 miliona. Koliko ja znam, i dan danas stoji taj dug od 30 miliona dinara, ali stiže dug prema vodotehnici od 7.200.000 dinara. To je novi dug. To je dug za urađene projekte. Projekat je naručen od strane tadašnjeg direktora 2011. godine, mislim negde oktobra ili novembra meseca. Okončane situacije je potpisao znači ugovoren je posao bez odobrenja nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i bez saglasnosti osnivača, to jest opštine Vlasotince, u iznosu preko 10 miliona. Radi se o izradi projektne dokumentacije za 3 projekta, to je rekonstrukcija crpne stanice, vrednost projekta oko 3 miliona, rekonstrukcija vodozahvata negde oko 3 miliona i druga faza fabrike za preradu otpadnih voda oko 3 miliona. Nešto toga je ministarstvo platilo, ali ostao je dug od 7.200.000 dinara. Dakle, direktor tadašnji 25. maja, mislim, 2012. godine potpisao okončane situacije i naravno stekli su se svi uslovi da ti projekti budu isplaćeni. I ako su nepotrebni ti projekti, jer ako projektna dokumentacija košta 3 miliona, znači radovi bi trebali da koštaju po svim nekim građevinskim normama preko 100 miliona, što je apsurd. Drugo, crpna stanica je onako rekonstruisana, odnosno ugrađene su 2 nove pumpe koje nisu kompatibilne, pa ne mogu da rade u paru. To znači da ćemo najverovatnije preko leta ostati bez vode za piće. To mi se u stranci pripremamo za unutarstranačke izbore, nadamo se da će biti raspisani od 15. marta, kako je najavljeno na sednici izvršnog odbora. Veoma smo aktivni, veliki broj ljudi pristupa naprednoj stranci. Iz svega toga može da se vidi da rad povereništva i rad svih aktivista naših na terenu uživa podršku građana. Ukoliko imate nekih pitanja, izvolite.